Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana sayyida syuhur fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-kiram amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Panitia Bangunan Masjid Raya Rapang, Bapak Imam dan petugas syara, para orang tua saya, sini nata moto malabikeng, salam malabikeng, sidang jamaah subuh yang sangat berbahagia. Pada subuh ke-14 ini tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, sehingga akan diupak buat tengana ramalangi. Kata ulama kita, dari kumapamula ni munro tengana ramalangi perlu iparissa dita. Dari itu peko bicara nawadingi memperbanyak renungan. Agi irenungi na terima moga pung Allah Ta'ala tarawih. Na terima moga pung Allah Ta'ala dan pengaku. Na terima moga pung Allah Ta'ala bibaqiyatis salihati. Sinin na jama-jama dicekku na terima moga pung Allah Ta'ala. Sehingga inilah yang menjadi renungan kita setiap harinya di bulan suci Ramadan, nasabade pagaga jamina poleri pung Allah Ta'ala, sininna pakasiyata waji'i magi sunna'i, warna terima pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu memperbanyak merenungi bahwa sininna yuro amala-amala dicitaro, wadi ammani hadina terima pung Allah Ta'ala, ini na tau termasuk tau robi, tau bangkero. Makanya kita jangan menganggap bahwa kita sudah puas dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi peko bicara nawadingi ya tungat-tungangi wi, ya polik-polingi wi, kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah hadirin. Ilalana ya subuh wi, to syukur maraja oleh Allah Ta'ala kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan ibadah yang paling mulia. Punggawana sampayangi narito sampayang subuh. Nadi nagagacaw egay hak di setna alabiran na sampayang subuh. Narampi Nabita sallallahu alaihi wasallam. Makare Nabita, man sallal baradaini dakhalal jannah. Nigi-nigi pasilin naring sampayang dua waktu cakke dakhalal jannah tami suruga. Kegay na bansa italla sampayang bardai. Dari itu sampajang isay, si bawa sampajang subuh. Magi ni talla waktu cekke na seba waktu tinro. Anyaman-nyamangan na tinro waktu yoro. Gangkana maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, man shallal isya'i ma'al jama'ah faka'annama shalla nisfal lail. Nigi-nigi pasilid narang sampajang isa na si bawa berjama, faka'annama shalla nisfal lail. Pada narik na pasilin narengi sempaja sunnah paninna si puluhan. Coba dibayangkan ini. Mapamula pura mas sampajang isa mas sampaja sunnah mapa si taru-taru. Ia panapaja narik kota tesidiwi. Na yero lagi taraweta roa irakanna 20 irakanna ya pangiwangi mupi. Madari mupi makutu mas sampajang. Inilah tanda bahwa yero Nabi sallallahu alaihi wasallam maladaki na puji, maladaki na cari naiwi, milomanaki na patama suruga. Karena maka namita kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Na yoro idi purna manangi na jami Nabita sallallahu alaihi wasallam matama suruga. Makoma ni habati na makpuragaiki pada wadiki tama suruga manyama suruntu oleh malabir Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ. Yero nareko pura ki mas sampayang isa isunakang ipapole sampaya ba'diyata.
Ini perlu sekali. Ko pura ki masampaya isa, usaha ki masampaya sunnah ba'diyah ki. Masa romalab biar sampaya sunnah ta doan rakangin purat ng masampaya isa, ibandingkan itaraweta. Onro labbi na yor sampaya sunnah pas sepi na sampaya paraluwe luar biasa tinggi pahalanya. Angka masigi onro ko shopping serenaso, itu malam kelima kalau tidak salah. Pura pi matarawe, tahu napa macarama. Coba bayangkan. Pura pi matarawe, tahu napa ki macarama. Atik pi lautan. Capu matu jamaah, biasa nasipat 20 imam. Tapi walhasil pura matarawe, tahu alhamdulillah mega monro. Otanay pu imam karkamaga na mega muro dega masu, atau goncing ang tanga. Ternyata memang tradisi di sana itu perbatasan antara Sope dengan Sinjai. Itu setelah sholat tarwih baru melaksanakan ceramah agama. Jadi dua jaki macarama. Pura macarama tahu subhanallah. Manre konro tahu. Jadi itu motivasi. Salah satu penghargaan besar masyarakat di sana. Tapi engkau kesalahannya. Ini itu purana mas sampai yang isa. Dia akan tapu-tapu sumbangangnya. Pura pimatu matarawe tahu napa natapu mana. Tapi dia sampai sunnah ba'diyah isya. Ini yang ditinggalkan. Dewi semakara peko giro alat biranna alena pendapat na alena. Naikia sikas sinna tak pura gewi. Ayat apa tuji baca kurat tak pura mas sampai isa napa talampa kurang kita buka kurata. Talupa ini mas sampai sunnah ba'di. Ini sholat sunnah rawatib kita ini perlu kita jaga hadirin sekalian. Waramparan atau mas sampajangi angke kupas sepi na sampaja sunnah. Sampaja peralui. Itu perlu kita jaga qobliyah dan ba'diyah kita. Bahkan rampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat mas sampajang perlu ilalana yesubwe khairum minad dunya wa ma fiha. Masur malabbi na yalino lololis. Masoli ya sampajatahe, masoli sampajasubuta. Dega gangkan na linota gara-gara sampajata ilalana yesubwe. Makanya sholat subuh ini merupakan sholat yang paling ringan, tapi berat di sisi orang-orang munafik. Karena kita narekomelo komita atau matapa, pak bere jamaah tongang, ite sampajang isa na siba sampaja subunna. Kako subuh makwe manyama, angkat taduki, ya moto ki maandre subuh, gangkan na iperang alita, mas sampaja subuh. Tapi angkat tahu, hadirin sekalian, ya ko pure mande subuh matarui matinro. Ya panoto kumilo iteme. Ya panoto nare kumilo ibu kataw. Papuasa bansana na ye. Adi na puasa maparang. Bahkan ang kasi salat atau mutwaki ke hadir. Onro denis sa ingkapang alabira na sampaya subuh. Nasa Nabi Sallallahu Man salla subahi ma'al jamaah. Faka'anna ma salla kulla laylati. Ya sang malabbi sampayang isay. Malabbi pi sampaya subuh. Man shalla subhi ma'al jamaah fa ka'annama shalla kulla lailatin. Nanigi pasilen naring sampaja subunna si babir jama pada narik mas sampaja sunnai satu malam penuh. Siwonni mas sampaja sunnah mapamula pura mas sampaja isa mas pasitaru mas sampaja sunnah gang katamana sampaja subuh. Kira-kira niga na mulai. Mas sampaja sunnah mapasitaru dega apa jana. Dega tapu-takona. Tetapi kemuliaan 2 rakaat sholat subuh kita ini luar biasa. Sampai itu punggawana sampajangi, inari itu sampaja subuh. Nangka si salata denule mola yaron. Ia panas sampaja subuh nari kota tepi itu tati arwa. Denapa si jama sampaja subuh na si basang pajaduhana. Denapa si jama sana mapa si jamu. Hadirin. Ya ko menurut hukum Nabi kita, agama ta nareko asyangang imas sampaya subuh, tako tate pitu tate arua to moto, betungam na to asyangang imoto, sara na yero, qada usalah, maselli ki asan na tanyana waktu no yonre mas sampaya, nasaba waktu no sampaya suwe palawagan na sampayan isyraq. Waktu syuruk Attaru ki malawe jenne ya pomoto ki sarak na yero dega ka pasading
Ya, dega patalinga ki, dega kataddo ki. Na dega katomul lima tinre para tomate. Nang kalinga mo te bang, nang kalinga mo tawe sawa-sawa itat di maga. Demito ye dule moto Na yetu nareko to matinro waktu subuh, maka Nabi sallallahu ite mewi do cilin na positang. Upakoling nareko waktu subuh na mamma tinrowe de dule marigagawe, manyamat tinrota na de gaga. Pakuragata moto masampaya subuh berarti na tameni penuh ni temeni na sitang pro cilita. Manca JWC do cilin, naudzubillah min dzalik. Mak denge-denge, mak doke-doke, ya rositangnya kumatata. Menyamamema tu tinre ko subuh, menyamat tinre. Tapi manca jelas kepuran. Ampe tu nare ko subuh, aja lalo tu matinro kepur mas sampai subuh. Ampe mega tahu nare kepura mande subuh lolo matinro, madodo puasa na patangasul. Kenapa? Karena yero andre subuta, ede pananca de energi. Yo kumpura ki mande subuh usahakan apar-apar ki. Aja tu matinro. Pananingi ni gitu magala matinro kupur mas sampai subuh magala awakasan marepa tu nakan nalasa angka ni kolesterol angka ni asam urat angka ni stroke stroke bahaya. Nampai Nabi tu sallallahu naha Rasulullah natyangi Nabi tu sallallahu matinro ele ampe tu Nabi tu kupur mas sampai subuh nak kaliman namilo doang Allahumma barik ummati fi bukuriha puat tawaring baraka umaku riele kelekna. Jadi nigi kita pur mas sampai subuh nak kalauan maka reso termasuk tu nilo doang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di rumah karamat cabu serri ni masarri-sarri komila yolo bolata dan sebagainya. Selama dia tematinro, namun tuda mi lolongan empat dongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nelo doang ki Nabi lolongan baraka. Sebab kuele imak kue pur mas sampai subuh tatala malaikat pak begedalle Yen atau matindo ko pura mas sampai subuh. Den na siaga dale ilolong. To syukur ang kamu itimpu. Sampai itu Pak Berija mas subuh luar biasa. Mega palana, mega dale na. Hadirin sekali. Sini na tomo-tomo malabiki ke mana haji. Kemudian salah satu istimewanya sholat subuh itu narampe guruta Farid jadi MA. Maka di guruta rimangkoso. Ina angkata mulai pertahankan sampai subuhna patapulo asona. Yakka ilasanna ilalanna atina naritu sifat nifaq, sifat munafik. Yang kedua, nyanare ku angka to najagai waktu sampajanna terutama sampai subuhna, insyaallah nare kumilodoangi iri tarima perlodoanna. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat subuh awal waktu mak bereja mari masjid, maka itu merupakan mujahadah tertinggi dalam agamanya. Nama karaji telah sampai subuh. Yewa patakota, yewa pacakaruduta, yewa panyamanna tinro ya hadirin sekalian. Makanya butuh mujahadah, kesungguhan untuk melakukan ibadah. Meromo mejama doan rakami tapi maka raji papole. Manyama ko ramalangi makwe. Angka motad duki sabaluna, tapi ko pure matu ramalang, maga ni bolele. Nagattu ni sompona, nagattu ni bajajunna. Ya, dena nas sampai subuh. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Nah sebab nasuruh kipungala talapan nanungang isinin na pakasiyangi ijamaiwe ilalanu ular ramalangi. Jangan sampai hanya Ramadan saja kita menjadi orang soleh. Isan na masui matu selesai ramalangi. Tanyana tahu soleh, tahu salaman. Paja ni masih dekat. Paja ni mas sempaja. Paja ni makamalak decing. Magai ramalatonga minalalung apalatonga minalalu taniar yona pungalatala. Ciri-ciri orang yang mendapatkan takwa di sisi Allah dari bulan Ramadan adalah napanandungan palawangan na iya ramalangi gang karamalapaim. Na iya palawangan na ramalangi tula zaman melampi perjalanan na. Dari kumelo kimisang ito makanja inare ko ramalangi tau masalewe ko ramalangi titi palawangan na ramalapaim. Apakah masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Apakah masih bersedekah? Apakah sudah ada perubahan dalam kehidupannya? Menjadi lebih baik. Yang dulunya buruk menjadi baik dan lebih baik lagi. Gimana nih siapa atau motokin ke hadir? Makanya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan.
Magi hadirin sekalian. Maka di Guruta, saya belajar tasawuf itu kurang lebih 10 tahun. Saya mengikuti tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Guru saya yang bernama Puan Makkah, anak dari Puan Rama Abdurrahim As-Sayyid Abdurrahim As-Saga Puan Makkah. Beliau itu kalau menyampaikan kepada kita, narepo misengi alemu masom palori puangnya, insya Allah dia itu musalaiwi parentana pungala ta'ala. Aga batungan na. Umakka dari bahasa tasawufuna, aga toguna tamakka siwiyang, narepo dene riseng niga isompa. Kita hari ini melaksanakan sholat, yak kalimat tatakabereki Allahu Akbar. Maraja pungala ta'ala. O komitimue, tapi aku hati tania pungala ta'ala maraja. Maraja jabatak, maraja orang parakku, maraja abatirakku, maraja linuku. Gangkan nan reko pure matura malang taniana pungala ta'ala maraja. Karena hanya di bibirnya saja okko mencapakna lilana pungala ta'ala maraja. Taniana kuatinna. Ayehna sabari lalana rumusna agamata aja lalo tapuriati linota. Kacewa ki. Aja tapatame linota ilalana atita. Nasabayewe atita he onron ne pungala ta'ala. Singga sanane pungala ta'ala. Nareko ikore-kore ipatamangi tanya salain na pungala ta'ala. Madarrik itu waktu sampajani. Dene jampangi sampajani. Namo sidappe masigi ebolana. Namo yok sidappe na docilin na corongi. Bangi tawe pungala ta'ala maraja. Pungala ta'ala maraja. Dene jampangi wi. Makbanta tarwi. Magi nasabab papojin na atin na tanya sampaja. Tanya pungala ta'ala. Nasabab papojin na alena linomi si mata. Tapi coba nih garena. Tabici-bici ni bawa dito tagorewi. Angka narumpu tawi ulawang okko iriang. Nape cuke-cuke tace di nasa we ulawa si runtu. Maka tolaw tu. Makukue naseng tojoka. Tapajoka si lolona. Nasabab ilalan natin na mapoji okko linona. Nareko tau matapa, tau masale. Ilalan natin na malata na poji pungala ta'ala. Nape kobi-kobi tacet de macawe ini waktu sampaya napasya dia memang alena. Coba bayangkan. Jadi perasaan kita ini, iman kita ini tergantung bagaimana kita mencintai sesuatu. Ya kumalata ita poji pungala ta'ala insyaallah. Ilalanna atitta idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nareku ita puta puasana pungala ta'ala samanna sa ditatindri arona. Kenapa? Karena dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Papasan na Guruta dalam mursyid tarekat kita itu disampaikan bahwa kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka sifat-sifat Allah itu akan bersemayam dalam diri kita. Terutama ni ilalannya ular malangi, angka sifat na pungala ta'ala musti ijama. Italadani, enar itu sifat rahman na pungala ta'ala. Nah hiro sifat rahman na pungala ta'ala nari komilo ijama ilalan na kehidupan tayahe. Ini tu mampu sewe, insya Allah akan mendapatkan ketenangan dalam berkehidupan. Menyama pakalinwata hadirin sekalian. Deti si beta-beta, deti siap bokor-bokor. Gangkanan nareko menyama pinak dina tasik dewi tahu. Nasabab papojina oleh pungala ta'ala. Maka orang-orang seperti itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh. Angka set diwalina pungala ta'ala itala rabi'atul adawiyah. Wali makun rai. Napawangi pun Allah Subhanahu wa ta'ala maka de puang. Aja amma hanas sabari tama ka suruga gara-gara pakaswiyaku. Melo ka tama suruga gara-gara li sana riota mi puang. Pamasita mi puang. Maka mengharap kepada Allah dengan ridhonya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yena pas sabara tamutoki ki hadir nasabari kina tama suruga manya-manya mengasri mudina pun Allah ta'ala. Bukan karena pahala kita. Jumlah pahala itu adalah bonus. Hadiah polri pungala ta'ala. Jangan jadikan utama dalam beribadah. Ampe itu mega to mas sampaja na sebab melo mi mega palana. Maka siang melo mi mega palana. Taniana karena pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita menuntut kebaikan. Melakukan ibadah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karena temutakin ki hadir. Tapak kinyawai. Tapi nak dingiwi yero sampajata. Tapi nak dingiro ibadata. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajamah isapa sering mun di sini na apalan na pakaswiyat ta ibadata. Yang kana sapuri pala polina. Maka ditoriolota. Pusu alindro.
leke mak dakiku, utu makat daro, capu mawaram parang, sapuripala polena. Kita beribadah bukan karena Allah, maka tujuan kita mengharap pujian manusia, iruntuk polino, entap-utapu pitawe, nasanju-sanju pitawe, napakaraja pitawe, inero apalata polino, asri mundina pungala ta'ala sapuripala polena. Tapi nareko pungala ta'ala yak katai, insyaallah, nawala pungala ta'ala si bawa apala mega. Apala malicu-licu. Ampe itu puasa ata, kepakolingi, ampe itu puasa ata, degaga muli mangka isiaga apalana. Nasaba yoro puasa ata asau muli, yoro puasa nasa pungala ta'ala, iya apa rekengi, iya apa jumalai apalana. Karena orang yang berpuasa itu tingkat keikhlasannya berbeda-beda. Nasaba itu tu mapuasa we, alena mi siba pungala ta'ala misangi. Ya ko melo ki misang pak bere jama gayano ite ko masigi. Melo ko gomite yano baca Quran ite ko bolana terima ngaji ka. Tapi ko Papua senge dari sekotama ni kamarae na timpu ni jalan kotekna. Ninu ni waina. Karena hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Maka kalau kita ingin mendapatkan keikhlasan yang tinggi di sisi Allah, maka bersungguh-sungguhlah melakukan ibadah puasa. Puasa ini adalah sentralnya untuk menggapai keikhlasan. Saya ulangi. Puasa ini adalah sentralnya untuk menggapai keikhlasan. Kenapa? Tidak ada perantara. Dega wisa makadama puasa kika. Wadi jajang tato terima doro pinat dinna. Padahal pura manre jalan kote telu. Pura manre soko poele. Maka cuba dega mitai. Tapi nareko. Makanjai keikhlasan ko pungala ta'ala. Dia memang gaga. Makanjai batena mulai puasana. Dia menjaga ibadah puasanya semurni-murni mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin sekalian, saya berharap kepada diri saya dan kita semua menjalankan puasa itu yang kita cari adalah nilai keikhlasan kita kepada Allah. Na pasikola ki pungala ta'ala pekto gicarana na wadi ki ikhlas. De gaga wadi misang ibadata sangadin na pungala ta'ala. De gaga wadi mangka ibadata sangadin na pungala ta'ala. De gaga wadi rampi-rampi asata sangadin na pungala ta'ala. Dan keistimewaannya sholat subuh ini juga hadirin sekalian merupakan ciri orang-orang yang ikhlas. Saya ulangi, ciri orang ikhlas beribadah ada pada sholat subuh kita. Hanya orang beriman dan ikhlaslah melakukan ibadah sholat subuhnya. Maka degaga wadim lawalawai papoli ritu gau madeci ilalana isubuhi sangadinna keikhlasan. Dorongan keikhlasan inilah yang menyebabkan kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi ya memang tu pangkat na tahu na rekmak bere jamaah subuh ya matandre memang ya derajatnya. Maka hanya hamba pilihanlah yang mampu melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir, angka si dibaca-baca, napak guruan ki Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca nareko na tuju ki sit di abala, sit di pacoba. Yero baca-baca we Nabi sallallahu alaihi wasallam purna pak guruan ni panguluta Imam Ali karamallahu wajhah. Dayero panguluta Imam Ali karamallahu wajhah, dia napak guruan ni po taulengi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam makada amatan. Amalan ini bisa dibaca semua umat. Wading dibaca ini. Magi na iwerengi panguluta Imam Ali karamallahu wajhah, nasabayur panguluta Imam Ali babul ilm. Pintun napak disangangi. Dan karena napak guruan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik kota baca ya pura masa paya subuh wake itu, maka apa yang kita niatkan, kita harapkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti yang saya lakukan setiap harinya. Pura ujama yor mapasi terus dibaca wake itu, narik ko pura mak duang imangi, yarega sebelum nama duang imangi ibaca yo aga bacana. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapalah ni? Tapalah ni? Depa sakbara kir mati bro. Opakuling hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapalah ni? Depa opakuling ciceng. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Depa apa lain?
talabawa ni nomor HP ku kiring ku wiata. Kin remun ri bacawe dari kuang kato amal kangi laqad ja'akum ayana capak nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yen nakamala kang anda guru Abdurrahman Ambu Dalil. Laqad ja'akum. Capak na yeh nare ko ibasya tonga-tongawi ilalan natit ta insyaallah. Nare ko ang kasukara tapasilolona na pasaw kung Allah Ta'ala. Nare ko ang kamawatangin ki tapamalomo rin sisi ta hadirin sekalian. Nare ko ang kaaga kami yakatay tapanapuminasi pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan na nare ko tabacay usahakan nare ko pura ibacay asidakki namo sisa bumi rupiah. Agi-agi tasidakkan usahakan supaya masuk po ye bacay hadirin sekalian. Nasabab batin na nabita bacay pura na bacay ye na panasidakkan. Iniyakan ni macam patula abala. Iniyakan ni aga yakatay maka jalan untuk mendapatkan kemurahan Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. O kumimang ipasidakkay munro. Ipakyap pamudala. Bekkoy char na wad ding berkembang usaha ko digaga modala na makotoni ibaday angka pamodala na. Bekkoy char minri kita na Makkah, minri haji, minri umrah na ko digaga modala na. Digaga to minri alwalu. Digaga to makbanceng ko pasawain musting ka modala na. Makotoni rekumelo kilolongang ibaraka na baca-bacawe musti angka pasidakka na hadiriskan. Angka pasidak ka kami na makanja ya polik-polingi wi. Usahakan iko subuhi masumbaki 5,000 rupiah. 5,000 mo ba rupiah? Di na tanagi kito. Usahakan kita sapa unra na wadi yang masih sedekah hadir sekali. Ya. Makanya sebaik-baiknya itu nari kumelu ki masih sedekah yolo na sapaya subuhi. Nampaya na upata mamema ni ko celingang isaliwang. Supaya ketika kita bersedekah sebelum subuh, malaikat sudah mencatat kebaikan kita. Apa dua tu malaikat anu tu supung Allah Ta'ala ko subuh. Angka malaikat anu tu supung Allah Ta'ala. Nsapa to masih dekai lo sampai subuh. Yang kedua, nacatat to angke mak berjamaah subuh. Napa nilo doang itu angke mak berjamaah subuh. Allahumma ghafir warham. Puang Adam pengirusana, puang amaseh. Jadi itulah hadirin sekalian oleh-oleh dari saya. Apa yang kami dapatkan dari guru kami Khalawat Yasa Yusuf Al-Makassari. Eko pura ki masa payah subuh tabaca ya roh. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apalagi nareko matanggalala kinakanaki mace digaga tulungi. Biasa nalaki tu mace yariga masolang oto tengana lalagi palawanga digaga wadi bantu ki tabaca ye marepa ya wala. Kemarin perjalanan ke Sopeng itu luar biasa. Majatoni lalangnya kumapamulang parita letu perbatasan Sopeng. Manang ka manahamang batu bano to. Na palawangan kindo kamelo sapa tau na dega sisa ku per kampung ibaca bamani angka manato lepang alhamdulillah pengoto tare na seleiban na otoy. Dan saya tidak mampu itu. Ya, deo biasa pesele na sabak makat do. Ya. Angka to ni parite terima telepon talagaru. Kindro ni ka jolo cina. Depo to letu. Ya, hadirin sekalian. Maka saya yakin dan percaya kita semua punya amalan tertentu. Ya, angka mana tu baca-baca tak? Pik po gicar na wadi ipan nanunga menur baca-baca tak. Ya komelo ki makan re baca batata. Kepakolingi. Komelo ki makan re baca batata asidakangi. Ya. Magi roya usas asoni ni jo baca deje nakan re. Dia na mampa. Dia ga pas sidakana. Dia ga modala na. Ayas sidakapa tu na jaji. Pada totu di he na gure komelo ki milo amalan ko guruta angka pamodala angka itala mahar. Ya. Aja tersalah paham masalah mahar. Ya. Itu memang butuh modal sedekah. Ya sidakangi otak kalewe, ya sidakangi napasue, ya sidakangi hati. Ya manro Pak Japan rolasan. Lalu nanti tadi sekali. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan sebagai papas yang ilalani kesempatannya. Maka retoriolota makasing nariku malampu man yang isinin natawi. Na yekia de nagagachokasing nariku malampu to maparintata. Makasing nariku maninima ng isinin natawi. Na yekia de nagagachokasing nariku manini to panritata. Makasing nari kumalabo man ang isinin na tawe. Na yekia de nagagachokas singi. Nari kumalabo ito sudita. Makasing nari kumatanre sa baraman ang isinin na tawe. Na yekia de nagagachokas singi. Nari kumatanre sa bara ito kasyasya. Makasing nari kumatanre si riman ang isinin na tawe. Na yekia de nagagachokas singi.
Dari kumataan rai siri imakun reta. Tato bata ki nasaba lempu. Kibasikali nasaba getang. Akawali ki nasaba adatongang. Kisan rai indo ambo tamapo sidengang. Usipa-sipa nawai Maryawa na mega gunana. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan seluruh pengurus Masjid Raya yang telah mendahului kita. Semoga dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan orang tua kita. Dan sinin wariyalata oleh wali-wali. Ibarakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Wa khususan ahli guru taputum yang kalisiden ring al-Fatihah. Malik yawmiddin. Suratul Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fi laqami tariq min Allah musta'an wa la tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.